Экспозицире пилікшіре яхын живопишпе графика хайлаве. Чеваш патшалық өнер музейінже Анатолий Рыбкин Рашеда Вадивичлетада чевашхалы художниген әжесен кураве ұшылжы. Она сырысты шитмел билік шул тулдарны ятпа ергелене. Тыван килвудяхе пердень кашнине уйрым хватпа хайенне дуртыбегех, шагынбек ятпаны куравда Анатолий Рыбкинын әштержі зембешеві хинызене гынамар. Пызык маштырын бұлдарулықне хизеплеген республика ердюсине де, министр зембе депутатсыне де, вренегенесене де пірлехи уява бұштарджы. Үнер музейн мен бурзалне ишіні картины сенден ошы келет. Шак чунджере хелихесене хускадаган шедеврзем келес русыне де, тыван ене, шуратса үстерне шершыва, пурныша юратма врендештері Олег Николаев. Першине үгеренне сынарсем тимле курагана художнигын иртнелехе үсім шулі, кулленхи пурныша шинден галаса барашы. Керек мінле кысыклану байыленю де тәленюрем бұшланать пулас. Анатолий Петрович та мен ажаран үнер тентине турдынна. Пикчукне аге стена жінде жағын стараться репродукцизем Шишкинын, Саврасовын, картины зем. А Кайран самбек порныш он забычы демеле. Кайран варайбе аге ченне картуйны зене оригинал де пырғалы. Микеланджело мне де горным, Леонардо да Винчи. Шучандалыгын шанерен терелсе шешкеленес хевди. Кулленхи эшре кальных тупса вадылаган аннен шухышлы сынаре. Хужалық раузы гурса кивельне пір-бір ябала, е паламан шиннын піргеленне питкуша. Пуринже дей бир темле асамлықпа, хамра болғандарса драган дуымзене баласа елетпір. Пурныш чөппине жарма булдарны картина әмірлік шинден шухышлаттарад. Пір иртне вғыда каялла давармашу кишінден, кашне саманда хакламалы шинден асылдерет. Шуры мәрітла пидір хулынже бұрынсан да Анатолий Рыбкин тәндешіне чываш асаматке бері видір бұғаттері үнер музейін бұшлығы Геннадий Козлов. Асаматке берен шиде дестет пребір. Рыбкин унда шитмәл шиде сигурма булдарать. Кабар үнерзем бур, лайхрахи, начардарахи уйынжен мар бұғат бар. Шау үнер тінжіне шалдан туғаған ябала ол. Ош туйым, шалды, таврагурым ба бірле тінжене юратны, тура юратны, хамырхалыға юратны, шалдан туқса сұрызым жіне каймаре болзан. Непледе урықла бұзық шүле кайма бұлдар емаст үнерже. И хойын почеркнеде дубаймаст. Анатолий Рыбкин сендерваридер хинде журалса үсіне. Оны намышы Татьяна Арсентьевна кәшен классен учителя. Ашы евічка скалаган ұста тада пахчашы. Кугашы республикара хор ергелеген сенжен бірі. Кращин лампин шудыбе пелі бұқса үсіне ажа, пызыға вренсе тван халықшын үнерде хыние верхевел шутма бұлдарчы. Пиринен несен пірле бір школда ішлені. Озыр бішіне оны намышы манын пірдеміш вірентеген болна. Кайранда хамын атебяне шуттен жерен юрылса кайсасын, мәншінде бөлене кампада бөлен калашмалы болсасын эпиялана құн патне чупатымчы. Хамын ане вырыне болман хой уйрылса кайченех, ане вырынех болчы. Озыр бішіне оның кугашы перін ялда болна бол, шер жол каялла перін ялда хор ергеленетші. Візем вадызем перінбей күршілі орамрақ бұрначыш. Ажап чаранақ візем емікне жавыда чедевал, орамдырақ, сумка етса, каржен етса, кугашы сымпатне келетші. Пидерди үнер академиинде асабелюильный художник ялан шамрыксем хушинде. Візембе пленера духма е диплом хүделеттерне шерешит медиа вағыт тубать. Яшкеремен унран вренмелен умай. Анатолий Петровичен шитсе груман шершивда юлмандыр. Пулдарулық шул жүревесенден шене сембе даврнаган үнерче пере малашнеде хыне евер куравсембе савындареха. Мана интересно, на чем дурдать? Она тағын галаны бе шлеместі бебе. Вот шин юры юрлайт. Мен бір ғана шылынбай юрламашы, он юрлас келнебе юрлайт. А мағауында үгерес келет, юрланы бек үгерес келет. Значит, ман чондырдайт. И хамағам, о, тада үгермеле дезе никшанды жүкі. Ман сапла, үгерес кел, сапла, үгерес кел.
Тыван килвудяхе курав Чеваш патшалық үнер музейінде курагансене нары сойхен вон бір міштен кедет. Чеваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Андрей Шоклев.